Cubang baik dan cerca. Betul. Yang maklumlah buat kamu ramai hanaban kadang bak kadang kalepah sida. Betul. Jika tu kamu laki kepada seluruh para tamu undangan kamu kanduri yang kagak sediakan oleh urung rumah, silakan makan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ahwatenu pajuh nakun Bismillah. Dan puja Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan tanya pulih terus dengan pulih gerah. Nyon nikmat pada Allah. Hai tahingga. Alhamdulillah jamaah yang kadro silakan pio Bandung sedara neba oronyo kanduri kagebo silakan pajo wangi sedara kurang semangat rahmat mekata niba orangnya tanya gembira ubina undangan yang katrok kena agam ngon bina tuhangon muda tampungan batin pet dengan rehang nyan hai cubang bek necerca kanduri kanebo ne pajoh berijang ngon nama Tuhan ne ucap benar mekru semangat bagi bapa dan sayang yang dari Aceh Selatan nanggro tapak tuan kena gedeka yang kau leket najib yang kau dalam nyan hai tuan bisan urang-urang yang berkuasa tube ka oi tamang udalam la ini banyan badi mayuk tenda walaupun tube ka oi di dalam tuum tat badan getanyo yang diuk tenda herakan tenang lagona nyan gedu ule gempung telaku tuha pe tuha lapan yang tamang udalam tuum lagona ada mangat getanyo tadu tatiman tapi tuum badan ruga lepana lebesan mangat ino bak jalan inongan agam di mayuk tenda yang tak pajuh mangat tat badan lepi harapan angin mupet-pet lagona menanti yang katruh keno hirin tan lun tuan yang dari tapak tuan memang ganteng-ganteng lagona lun kalon pemuda ganteng-ganteng hanaban lun kalon inong bangetan pih mentong laga tak rupa dum anu dara pih ceda rupawan la ella macam cuko Mariam ge pake kacamata yuh masa lun SD jamun lun kalon gap nyan ge pake kacamata laga hanaban cendin tak rupa hotelun kalon jamun gap nyan hotelun SD hai tengku boh hati laga lagona lun kalon lesu pipi gap nyan masa yuh jamun hai rakan sahabat cita bohrod unun tabohro uya tagai hai tengkuta cika lagi ancara awate truh uronyo lun kalon cupo meriam lesu pipi gap nyan kameribe kana Allah yang tanda katuha danyo herakan tetapi mentong terbayang perasaan muda oda ulin terbaru tedu ate pelaminan danyo yang tuha-tuha ada herakan bahawa muda tema jika menan bago wahai herakan pakiban gepuji le Tuhan danyo awai lahi lam dunia ipih ne ba uronyo perleta pesan selamat bahagia herakan ke adik getanyo yang tercinta selamat hudin bahagia lintang yang muda niba orangnya tak mendoa semoga hudin bahagia di langit banyak bintang menghambur saya lepah penuh udonya kamar bahagia mulung berjodoh dalam perahu bahtera cinta selamat bahagia untuk berjodoh dalam perahu bahtera cinta bukan le sayang takkan dan mime hirat le kameng hai
setan parosa darah baru yupayong kuning anak meruneng du iya muka tolda de baru pintu baru tukem tuke oronyo bere la bere puto na raja di langit maya bintang-bintang hambur saya lupa kena udahnya samar bahagia lintungan jodoh dalam perahu bahtera cinta samar bahagia lintungan jodoh dalam perahu bahtera cinta awak sepot ke mawang piyoy adik di pintu rimah awak sepot ayah hendak ke mawang piyoy adik di pintu rimah selamat bahagia ada yang baik dan biru cino kanalin muda zaman bahagia orangan malam dua orangnya hudib sejata hudib di dunia lindungan Tuhan berkebahagiaan selama-lama hudib dalam dunia gembira Tuhan kebahagiaan sayang selama-lama melanggar ani hudib dengan Fatimah sampai dalam gairah lama rumah tangga Ali dengan Fatimah hudib gairah ulangnya sepanjang masa hudib dalam dunia lindungan Tuhan urangan malam urangnya tetap bahagia ngon Ali murtaba cinta Muhammad saya lupa kena orangnya sama bahagia dalam astana selamat bahagia lindungan jodoh dalam perahu dia kedua nimba orangnya hanya keluaya kena ditimbang gena kerja nimba orangnya senang hanapan oi di gampung tibang ditanya budaya ada dukanya di sini kagak pertima macam ragam kesatuan takaran nyata selamat bahagia lindungan jodoh dalam perahu bahtera cinta Tuhan rahmat sejahtera